van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai nammi piten akoi hitale I het the violation haita khachu everything has a predicure and solution hi hi ahi akipin khat alunghang khachu aphodan le ahil thim ding dan ahi really dharna kipin boldan le bolna ding chule abol phat ahi meeting le assembly boldan le bolding dan abol na ding ani kho tep na ding le ni kho izat masanga circular hop ding hamti zong ahi resolution isim le alo hlin thei te na ding iti sim ding ham bolding hamti zong ahi constitution le resolution kisim ho hi mi pin amo thei so ke ya a het so ke azui so ke thei ding ham ti zong hi abol dan ahi gamzo se hi mi pi gam ahi thei constitution a ki sei banga mantam ta ta e ho ka a ki cho to lova iti inei khom thei wa ikiven bit ikihu do zo over I khan to imachal sa thei diu ham ti zong abol dan ahi hitabanga akimin pha hole ahung kimin pha lo tampi inei ho zong I het lo zi over gamle nam hi hiti a boiha a thlasam I hitawi hiji ho hi I het la ule ikido to over abol ding dan isei khom over implement igam inam sungo phatna ding le hoina dinga chule khanto machal na dinga inei theyu ahi hiji point ho hi khana abol ding dan ka hin sei chen so ke ding ahina lai iti channala vam nampi gen thei kana ho he phalo ho papne ki pote te ding mo hi chini chule nampi ku ki namzo do mi pi nui ding nam ho kana hi wang se ni le thal nei mana ki song te nampi ho tamta ke hal tha gen thei tamta ki thok mel se ta a ki bol na nu te gen thei na ho mo hi lo ding a hi na chung wa mi pi gaw sap na chu te ding a hi hung so ki no puldo ka abana if Assam for Assamese, Mizoram for Mizos, Nagaland for Nagas, why not Kukilan for Kukis? Galzia insung nelo chalo dimnunga nam izo do na alay duham. Nanam mi pite o salon na zingson zan son ke hol tu ho text na lauvin na day demand na bol kitnun kabot u na capture pi on government na kon lampi extension compensation hot gain text na kilaun tu chung esan galbi ahi chi do the hitaloham nanam mi kibol na chu administration khana na the hitalo ahi ss nga sum na day be na lai ule mi pin ka hindon pi lew phazolo ding ham chu chi na ba na kangpo pi thang a mi pawngam lowa na tha uhi na ki oi uhina let the people exercise their fundamental rights jantra mantra New Delhi no to popular government formation in Manipur protests MLA akon aki resign hon louvaBJP party ahi jing hon lai se a popular government supporter ahi honin ahi minister mohan mohi izong le BJP government to ki khut job zo se chu popular government support ahi ve kanam mi pi te to gem thei ka tho khom ding ahi ti a MLA zong ki resign na nam pi to ki phin na panhin la home thei bo ho chu nam pi ngai lu di ta hiding ahi ibola MLA ho isap sit se du ham am ho thu thu ahi poi atoson ho je a aji chu am ho hi MLA hi sa ahi sa ho chun to win atiu le to diu dingin atiu le ding diu ahi nemcha kip gen zong I ha sap sit be set ta win wanoi za hi tabanga athang adola ke ho ki ti hi nemcha chunga kaza tabanga kaza khapoi kumplung ke jin samse se jong le hen ato son hon ason na du zu iwa chon a hi ve am ho bo samse se po hi te hitabanga chon a le in hal tha ding itiu hilo ham ale tu ni a koi in e hal vem koi in hal mala e bol be lew e ho he ga sanga kho zo a ikibol diu zo din mon a hita lamza thang in ku ki namsung lam kai ho kita ana thu di na poi thing noi mi hon thanei na pumpi a choi win am ho de a thilchi ai bove ati chu asei di momo hi lamza thang ti lo nang le ke imacha se ngam lo I mo wa hi tai lamza thang hi thido loi hen ki ti chu aki se hiet a hi tai dam sot zo ta hen UPF KNO KZC MLA ho to khom over asei tha u zui
dalova adei deiza chonloi umta aju ipichu isei be huitam lungnat be se zia khatli ani thauki chap khum a ki hali isong leo hen angwal zia ki hali a hi 80 web sel theidiu lamkai ki nei chun ipi ki sei be dingham lungnat be se po hite am ho decision ta be jingjong ki zui zo lo ho zia ele ki suna be se po hite tuni a mi pi lunghan tampin azat zat ibolovin anam satapoi ke jeksi in social boycott aphong do ovin alangkha na zomi council in dem na changkhat ase pon koitabang in halding ki go aumle amho zo in akidin te pi divin aphong ta ve sai khana UPF le KNO in thibbe in aga vet kitave kuki zomi pi lung thlai lo vet sa anan tampi a ikizot ven kangui langwang imaja het pha hitapoi tunin athang adol in kisamse sejong lehen aphachom tapon sumul jangmul pova iki ho hi neube se zo hitai he chengsangin tu a atum be a chon ho koido hitin mi pin lampi le program plan b kisem tup lehen aphapen a hitai bel akenunga ipizia ke hamtia nilhum ke ya seiding aphachom tapoi MLA thumji a imacha asit nading umpoi amho jong pathin anup lo le zum thana hu ke chai tho tho diu hi pin athu kalapovi itiva ibol beb ikibol ole pha a hitai by zangmang hauki freelance journalist nadi to ka wana lo thin lo diu mi pi sentiment le mi pi opinions ipi ham koi ham again thei athi amang thasit na le ka na hi chi thi san le mi hli ho khun pathin supreme court na memorandum api awa athu ase u head do thei din kiseile azi chu pathin akhanga dia thel amo pha pe a het sa hi chuti a so ta ha na gamtum akimule kile sabe se diu pathin he umlo diu koiman atho zo lo diu hausat na le gamsung zo se ama khutnui a umding a hi Burma junta te le North Korea Kim Jong Un tabang hiding a hi hichi resulting chu pathenin adat thailo helding a hi ama wang mi pi le a sentiment opinions uto kito a na a hin to over mi pi zo chung nung ding mi pi noi a kineu sa ta a na a hin to over ke jong hi mi pi ka hi bo hilati a akigel ole pathin lunglam hung heding imazo se lampi hung jangding a hitai hichiteng labo chun pathenin imi hliu athi holding egam sungwa nom ta a chamthlat ta a ikibai po phithei beb diu a hi zalen na kolni so ding kiti chu hung hi beb ding a hi pathin ko ma ithil thum o kimo nai lo na ji jong umintin government ko ma ithil thum o kimo lo na ji jong umding a hi India government mai involved na thum o chung changa thil tampi agel le ipathin ubin thil tampi hello le gel lovin uminte banatiu ham thingnoi jong mi pi be a hi thei lo ding chule mi pi jong thingnoi be a hi thei lo ding a hi ji points ten ni chula I he so ke even a hi le tu a awa chu thingnoi chung nung ding ham mi pi zo chung nung ding ham hinla kin kamodan chu chunga kichi selin ka seitan nang modan ipi ham nadi to ka sewa inam boy jing ding lo thin na loading a hi nam kai ho interview tampi akingai tan ithil thum wang chu ki mo wang loading a hi min athum jong kum tampi asu ulut a hi ti kamching hi a hi pe ni epidinga epg ham ti a question ki bol lo a hi nam khanin epi ham khat movement abol chu aji ipi ham ki dong lo a hi nam khanin ipi ham khat movement abol chu asot khu a movement bol te ki setting a kingam a hitawe a hin piding de khona kingam be lo a hi by nam people do Delhi and NCR protest that 7 February 2026 Nampi traitors Nemcha Kipgen LM Khaute Ngursang Nur Sanate Popular Government ajoin jiwa Delhi tolpi a kuki zo chate kiphinna zan hi ni khochun anachi in a hi no to Popular Government formation in Manipur mai thei e santu so agimo khanin aseina a yumnam khemchan na lunchin ba aloba lenga ki ani suba cabinet mi fam khari IDP sing thaktana naina masagi yumda hanjin naba khan khare lung olmo hi ubin Popular Government support bol ho infala na chen lot wa diu a hitai na da jong leo khemchan uichal pahin na hu zep do tho wa na chen sa te diu a hitai
tu kuki nam sipai UKNA kison pile kinepi umta UKNA organization ama sa penin kazana salam kahin bolove saiding tampi a ume hinla kasay zo loading ahi hizong ne ka request nom khada umin kahet hilaw le UKNA hi nampi na tong ta ding thuta GP ding say thobo se hilawa exon langa zong podo ding isay chu zuiding ahiti lunggel nay puma na hungki puda o ahiding kataasanin ahi atopi penchu nampi chamthat galsa dinga na hungki puda o hi ahi tuni ho ahi na honzong nagihet diu ahin kataasanin hi chu thu khatnan se iwa ahi le mipi zo se in so ho sanga kan kison pi ziu na hi ve press release na bo se uwa zong ho mipi hi kipa ahi ahin na hon hi chi press release bo se a chaiding na tiu le awang so ho to ki hi naw hum loading ki bang chat na hi diu ahi bp zo thlap chu na hi tho diu ahi akisim tha ka hi ve na diwa public sympathy hol mai na dinga press release na bol wa ahi le wang ni kho khat ting le ta san na wang chu hum bang tho ding ahi ka tip na nom chu press release in ga sat po hi te action in podo hiu te ti hi ahi tu ni kho a koi ham ki ta cham that ga sat ngam koi ma lo ahi tai vevin existing organization leaders ho hi oi pu a building noya cheng uwa ziple car so tha aki chowa adei dei na wa ji wa hitai am ho pocket ding kivet ngin hita ve ji ho ta bang hung hi be ovin exona na bo zo lo diu chu na to zo lo diu ho wang chu press release hin bol hi be ovin e ho ki ka sunga zong politics alut mong tan hi ki zo thlap na atam tan mi pi te hi kilong vai do kam hitai tu ni kho a hi UKNA ten so kai lo a di ta nam pi ga chu na sa wa a hi le na nung hi zuiting kumsom li chan hi zong le ki khap chet ding a hi thudi a na tong ho zuinong a umin thudi a thingam zong adim set nin a hi tu ni kho a hi revolutionary army ta ki ngai cha in hung sum party election revolutionary a ki ngai cha tapon a hi kuki nam sunga ki hial na khat polu thading na tiwa na ki pu da u a hin ta chapa ta ne hiu le thudi le nam di in chamthat ga sa dingin ki gong che hiu te GOI le GOM so kichat phat hitapoi Mizoram context view hite ipiti statehood amu uham lekha hoita in sim hiuti athi amang simzo lo hiu chula lamkai ho akita aziwa tampi athi wangwa achaina a atumu amol so tho u ahi chamthat gal sat hiu uhile ithi diu ahi ibola ikichat uham pathen song pu min kal song khom taw hite chuta le GOI GOM MLA ho kicho do sa dingin wang aniki gong hi be ovin public to relationship hoi sa ovin intelligence ki so hot ovin lang lam ka zo se a meng cha koi ovin maljamho maljaphung ki su tu movin lang kisim hoi ovin training ha bol ovin firing practice ha bol ovin social media a thanom hi ovin uniform pumin video na bol ting ule hung viral a nang ho mama na na aw ne ki sei do a hi homu na mit ki su ha ding khoza na bil ki su homa pilta ane ding lim ge cha ching ge cha a in hom na man diu ka hindei sa ovin a hi nam mi pi te ki ngai lut sa ovin na hon zong na nam mi pi te ngai lu ovin mi pi chunga khut mo tha hi ovin nam mi pi te na ngai lut lai siwa na ngodinga sei lawa meng cha ka hi o hi a hin mi pi na su gen the ewa a hi le na naw chu khanin gu thima koi ham khat te chu a ko pi diu a hi nam pi ngai lut phat a hi tai ka nam sipai ho ki tha to phat a hi tapoi ki do to phat a hi tapoi imei pom vin lungki to ta agal mi te lang angat phat a hi tai numei zu kham na theine sum election party za ti ho hin hungki kang se ovin na manifesto so ipiham ideology ipiham target ipiham chamthat na chu I target o ahi hichi imo ka se ovin pangdan sing o hitin lungkha thakhanin phephung song khom hiutin pathinin e umpi tawhen let's not be a paper tiger God bless cookie nation say hil le ngaidam by how keep bezio thuso hi chanchun aki chai tai thuso abana anangai hom ki dingen ka hin lem che we thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed